ngiphinda ngizothi bafethu ngiyacela sibe munye niyabona into engihlasele ukuthi kanjani ngibahlulezile omasikandi nani imali ngayo sekuliwa ngendlela ukuthi ngabe ngivalelwa emcimbini kodwa manje ukuvalela kwami akusizwa amakhumbi amatekisi ikhiphela bona amagondo supportana maka mhlawumbe niyeza ukuthiwa ngomcimbi lapha udlube akafakiwe akhona ama-social network noma kuthiwa ukiyo isikhalazo sakho funa sibe neqiniso futhi sikhuluma into iqonde mhlawumbe ungafiki uma ube yazi ubani okhona lapho umbizo ngegama lakhe ngoba ukuthi fihla uyamduda uzoqhubeka enze leyo nto ezingcono bangumtsheni ukuthi iqiniso lakhona iyona mhlawumbe engishaka ngayo kulezi zinsuku ukuthi mhlawumbe ngingakhoni ukuvela kubantu ngoba bona mhlawumbe ukubhasela kwe-album yamatekisi ukuthi ingakanani kubantu lokho akuyonke into engavinjwa othile umuntu oyedwa lowo muntu siyamazi thina sisebenzile naye umhola wakhe sikwazi bonke ngoba sibizwa umvengo iningi into esizazi ngayo ezikushini kodwa funa mhlawumbe awundlela ahambelwa ngayo ukuthi uzofalela thina asidingela mhlawumbe siphendula ku-album umveza yena mqomo ukuthi umuntu onjalo ngoba siludoti umuntu noma mnefika imthuwa ethi ngithuwa iqhawe lakhe umuntu hayikho umculo angamsukela umuntu mlandela enyathelweni zakhe engazenzayo ngihambe ngimbuka igaba negaba mhlawumbe kuphele neminyaka ngadlula ku-6 ku-4 uma ngibona lo muntu ayilana la kenzi kahle ngihlala emva kwakhe leyo muntu lowo ukuthi ngimlungise mhlawumbe neze limbone